cuaca alhamdulillah adem. Edisi sedikit nanjak di Bolangi, sore-sore nanjak. Aduh, pengep deh. Dikit aja, tipis-tipis lah. Selang kali. Sampai sejauh ini masih mangap-mangap, masih nanjak, walaupun pelan tapi pasti menguras energi. Pulang ini memang keren ya, masih saja nanjak, pelan tapi di sini kita ngambil kiri, kita ngambil jalur semak. Ini dia.